Vous écoutez Hiti FM. Hiti FM, la plus belle des radios. Trahoere mai te wharerei whaahau nei tātou I te menei I mua I tō tāwini te venei ia te metua wahine o te I hare ato mai e hio I tana motamari I roto hoa ia te whaanhaut no te pēo te peutumu whaatupu I ara I unei I te whare oire no Punaauia nei. Yorana mama? Yorana me te wharere rā te ia mahana te hipai tupu I roto te orero te hiti o tō tātou motamari. Me te mera hare ato mai oe, hare ato mai hio I tā oe motamari a hanina? Hare me o hio tau mo tamari te aura parawa e tamari e putoru tau. E piti tamari I te māroa, e hoe te mahine, I roto I te haapiiraa, mahe arunui, warera mahe arua, maruru. Tēnei e te ie mo tamari I tā oe, me tā oe paraura e kūtoru. E ere rāna trāna tā oe, me te mera me tō hene whānau oe te parau no te maumaha? Tamari whānau wau, te me tua wahino, me whānau wau. E maha whānau rā te maiha, piti, e te putoru, e piti te māroa te mahane. E o te whanau hao mene wau, e maha te māroa, e maha te mahane, I orera I mau mai te eneo, a te rawhiwhi te rira. Roto mai oi tera opu mai? Ti roto o tera opu mai no huehine, tēnu atu I te ene papa e tēnei, e tēnu atu tera wheti tapi no borobora. I roto I ta oe mo tamari hiare me mea maoro tō rato whainene rā me no roto I te whaanhau rā? Te pro te maoro rā o te whainene rā, ia turu te metua o tā rato mo tamari, te rā te hina arohia, ia toro te rima, ia horo atu parau no tā tātou mo tamari roto te hipa, tumu o tō tātou whowha no tā tātou mo tamari. Te vera te tamari tā oe orero ato? Ai te tā mo tamari, hamata atu te orero, me haapiiraa, e maui aru te orero te hiti o tā tātou mo tamari. Hati te poroit ana oe? Te poroit a mātāmua, ia o rāna mō metua. Whai toi tō tā tātou mō tamari. Tā tātou metua, nā tātou haapii, e nā tātou toturu, e aturu I a rato, no rato mō mahana toa, hin aroha rato tō tātou huru metua. Maruru mai te mama. Maruru Faraire Orometua. Vous écoutez Hiti FM. Hiti FM, la plus belle des radios.